Clear tu le ngai thatu te in zawa in chi bai ve ku le tu tuma chuan Taylor Swift pasal nei chung chang tu naya thil theng hi kim chang takin tarlana hun kan mang ve le don ani Taylor Swift hi tu nge ni email shetir na san pa nei angai lem om lo ve a chan chu hun nei ta chang to khan khovel mail shet alo hlo to wang ani pop star Taylor Swift le NFL player Travis Kelce te chu July ni thum kumsang hi somni paru khan New York Kopuya Madison Square Garden MSG a robui takin anin nei ani hei nei na hi khovel shiat lo tak America's Royal Wedding ti hiala soi hani bok helai mun hi mi tu man anrin lok lo mun hania achung lama chuan huan moi tak ang mai in mun sang chu an sei bok ani July ni ni khan mi zavel chi asom na rehearsal dinner an nei masa a anu July ni thum zan dar sari le chan bevel khan MSG pon lam chu moi tak mai an chei chun zoma just married ti an ron tar chuak ta ani hei ne na hian an thian pa Hollywood actor le comedian lar tak mai Adam Sandler chuan in khom hi akai shuai ni mo le mo nei tu hian a san pa in thian an nei lem lova Taylor hian an now Austin Swift chu Man of Honor a amanga Travis a hian a u Jason Kelce chu a best man a amang vela thungani Gold Book atangin minisom ni don an mani pol liwa checham tur da chu an chiar ve ve hani hei nei na hian sombi mi sang khat chuang lai mai an tlinga mi tu ma chu phone man phal ani lo wangin an check vek ani hei nei na hian milar tak tak te po somania chung zinga chuan Selena Gomez Gigi Hadid le Bradley Cooper Ed Sheeran Benson Boone Jack Antonoff le Haim Unaute Sports Kovela Changin Tom Brady le midang tam tak Innei ruayan kilzo hian Stevie Nicks le Paul McCartney te chuan la sayin mi pui han oi bok ani Taylor Swift le apasal hi kumsang ni somni pathum khan ani ngai zong chana Travisan podcast a Taylor laka aril ru asoi chua changin Taylor Swift hian abe masa ani August kumsang hi somni panga khan in ngai zon na pon na hun nein Taylor chuan gym teacher le English teacher te anin nei don ti in tlang shiata anin hual thu alo puang to bok ani zona pakhat lian tak om theida chu anin nei senso za thi ania mithiam de chuan anin nei senso hi an chu danin dollar makta doi som panga changa dollar makta doi som ni in kar velani an ringa he hi India poisa chuan chengwai bel cheza somli pathum velai ti nani chu expert mithiam dang te phei chuan an hun ma cheina le thil dang zong zong nen dollar makta doi som thum panga changa dollar makta doi som nga hial po atling theni anti vele bok ani Madison Square Garden hi zan khat ringot ho man po hi dollar makta doi khata changa dollar makta doi ni ania chu India poisa chuan chengwai bel cheria ta changa chengwai bel che som paruk inkar vel ti nania Inneihna bo sai nan le ti fel nan hian ni thuma changa ni li vel an ho awangin amon ringot ho nan po hian dollar makta doi thuma changa dollar makta doi ruk inkar vel an seng tu rangai hani bok ani MSG Madison Square Garden chu khel mol lian tak ani wangin neina tura thak dang lam nan pangpar le light moi sang sang khovel mun sang sang atanga la khom te an manga pangpar le acheina shimshima hian dollar makta doi khat chengwai bel cheriat le nuai som thum chuang an mang bok ani arena lian tak wal chuak tur khopa engmoi le sound system man nan hian dollar nuai ruk singa changa dollar makta doi khat vel an seng ni in an tarlang bok hei neina som mi poimo eli celebrities te le Taylor te ven him nan hian khau takin ro hmanna an siama New York Police Department le private security te chornan chau po dollar makta doi thuma changa dollar makta doi nga vel man ania pon da khom na thlengin ulup takin an kalpui bok khwalzin som bik mi sang khat zet tan hian cholui tui nai tak mai an chhop chuak boka mi pakhat
ele in man ringot po kha dollar zaruk lai ani awangin ele ina hian dollar nuai ruk chuang an hmangtling bok ane mikhual poimo tak tak te thlenna turin Times Square a hotel room man to tak tak te chu Taylor le Travis te hian an book sak vek boka chu heng hotel thlenna zong senso a hian dollar makta doi khat le nuai som ni vel atling niin an chut vele bok hei neina hian sum tam tak manral nima sela Travis le Taylor Swift sumbel khom hi dollar billion ni le point pakhat lai atlin phak awangin tuna an sum sen hi chu za 1% po atling lo zok ti na ha ane zona dang le Inneihna karin chu an zungbun man hi hania Inneihna ni to chuan zungbun hian poimo na lian tak mai ne ni Taylor Swiftin aku zungchanga bun mitam tak ti ti thling zungbun man hi dollar noi nga si nga tanga dollar makta duai khat vela lu niin antarlang velea India poisa chuan cheng veibel cheli le chanve tanga cheng veibel cheriat le noi somthum inkar vel zet atling thi na ni chu he zungbun hi aman ato em na chan chu diamond lunglum manga siamani wang ania zungbun lai taka hianin carrot riata changa somvel inkara lian lunglu chu da ania he lunglu hi old mine kat kumzabi sompakona hun lai vela diamond kat ni nan tarlang bok ane khonwar eng hnuai a phei chuan amoi zual hle bok zungbun moi takmai design pumpui hi 18k yellow gold rangka chak manga siam ania atlang an herkol dan vel hi vintage style moi takmai hane thuthan dan chuan helung hlu hi an kathian face set somnga pariat zet aneya pangale pariat hi ipel ani chuan som pathum ania Taylor Swift number ngai nat ber ani bok ane rangkachak brand chunglama hian ti thumal akertel bok nia soi hane hezungbun hi New York based designer Kindred Lubeck Artifacts Fine Jewelry kut chuakania thomno le incheina brand lian tak tak kher panlovin Travis Kelce hian Taylor mimal du zong tak vintage design angai nat awangin abik takin he designer hi ako design pui ane Taylor chuan he zungbun hi amu hian a design tu a hriat ngal mai baka Travisan athil soile adu zong alo ngai ven sak hle ti a hriat pha nge ni inei zungbun chau ni lovin ani nei ni tak phei chuan Taylor hian Cartier jewels le custom Christian Louboutin pheikhok tenen ain thuam thlap bok ane tin helo po hi mitam takin an ngai ven dang le pakhat chu amo thuam hi ania Taylor Swift mo kor ha khi Christian Dior haute couture kut chuak ngat ain bela an creative director thar Jonathan Anderson an adu sak bik liu ane he gown hi kumsang ha zakwa somnga Elizabeth Taylorin Conrad Hilton ane laya akor hak achanga design ania he designer hian khovel pum huwa pamilar mokor tur avoi khat design na le choina ane custom made ani awangin amanche hi ponzar ani lova mase fashion khovela mithiam de chutanin Christian Dior haute couture mokor man hi dollar nuai khat dia poisa chuan cheng nuai somriat pathum man vel niin an chuta heta tang ringut po hian amokor man to je hi alang ngal ni tin hei baka hian mokor nena inrem ji tur hian pheikhok lar tak mai Christian Louboutin pheikhok ama pol liwa siam chu abun le bok ane tin hei baka hian tlereu chu khovel pum huapa hriatlar Cartier kut chuak rangka chakle lunglu te ain bel le bok Travis Kelce thomno ve thung hi monu pasal Travis Kelce po hian moi takin Taylor nena inrem turin Christian Dior haute couture tuxedo suit aha a hei po hi Jonathan Anderson a design tho ane pheikhok ero Christian Louboutin kut chuak abun ve thung soita kan khan he Inneihna an senso zong hi dollar makta doi sopni lai mai hatling phaka milar han ni poka tinjumi pialama
mi hau satak mai an ni wangin heti ang zat hi chu an phu ve hlia ani ole kha Taylor Swift pasal nei chungchanga thil sang kan dalan theide chu nia an Inneihna senso tele an thum hnoman tele thil sang te kha aturu ite vem le comment section lama mino share tir ve do nia tunchuma tan chuan khati zong kha ni e